Jinsi ya kushona sehemu ya kushikizia hivi vifungo, utafanya hivi: utakunja kitambaa chako mara mbili, nyosha mstari kama hivyo, na baada hapo utakunja kama hivyo. Baada ya kukunja utapima inchi 3 kwa inchi 3 kwa upande wa shingo, utatoa shape hivyo na utakata kipande chako. Baada kumaliza kukata, utapima nusu inchi kulia na kushoto na kunyoosha mistari. Baada ya kunyoosha mistari, utakachokifanya utachukua vipisi vyako ambavyo utapitishia vifungo na utakuja utavishonea kama hivi ambavyo unaniona mimi na kuonyesha. Baada ya kumaliza kuvishonea, utakachokifanya utakuja juu kwa nusu inchi na kutoa alama pembe 3. Baada hapo utachukua kipisi chako ambacho kitakuwa na upana wa inchi 1.5 na utakwenda utakishonea kwa nusu inchi kama unavyoniona na kuelekeza. Baada ya kukishonea kwa nusu inchi, utakachokifanya utachukua kipande chako kingine ambacho kitakuwa na upana wa inchi 3, utakunja mara mbili na utakuja utakishonea nacho kwa nusu inchi kama hivi. Na baada ya kumaliza hapo, utakunjua na kukata ile sehemu ya kati. Ukifika kwenye pembe 3 utakata kama hivyo, na baada ya kumaliza hapo utakuja utakunja hiyo nusu inchi, utageuza kama hivyo na utaishonea kama ambavyo unaona mimi nafanya. Hapa naelekeza jinsi ya kuweka hiko kipande, jinsi ya kukishona hicho kipande ambacho kimeshikilia vifungo. Ukitaka kujua jinsi ya kukata hiyo gauni, utajiunga kwenye group au utakuja WhatsApp ili niweze kukupa hiyo video. Baada hapo utagongea kipande chako kama hivi ambavyo unaniona mimi nafanya, na baada ya kumaliza hapo utageuza na utakuja utashonea kama hivi ambavyo unaniona mimi nafanya. Kwa hivi ndivyo kinavyoshonwa hiko kipande kilichowekewa vifungo. Kama utakuwa na swali utauliza. Kama utahitaji video, tafadhali jiunge kwenye group au njoo WhatsApp niweze kukupatia hiyo video. Asanteni sana.